I gde ste ljudi, evo nas ponovo na Hane Gaming, danas ćemo snimati Ship Quest na Mineplexu. Sa nama je Balkan Games FNCV, ali tu je samo jedan član koji se zove Nemanja. Molimo da se pozdravite sa nama. Zdravo! Znači igramo sa njime, on nije u naš tim. Zato što ja krenem da uzmem tim, uzmem i ga kad on promijeni tim. Znači izvinite ako vam laguje. Znači, ako mi oko baguje, greška, zato to mi je nešto zbog programa, ne znam zašto, ali uvijek mi je tako. Čekaj da povećam. Viš što su nam svi na našu ovcu otišli. Znači, hvala svima zbog 20 subscribera. Ajde. Ubišeno. Zahvalio bih se svima i izvinite što nije bilo klipova, to je zato jer nisam imao mikrofon, a imao sam dosta da učim u školu. Znači, to je to. Da učiš, a raspusti je. Prije, pričam ti za prije, budal. Nemanjan. Ubit ću te. Nećeš. Ubi go! Ovo je crveni! Znači u ovu epizodu bit će 2-3 partije, neće više. Nećeš. Zamalo da vam uzmem 2 ovce. Nećeš. I to znači počet ćemo snimati možda Minecraft preživljavanje, ali mini igre hoćemo. To da znate. I to je to, nema šta više da kažem. Dva zelena su nam ušla. Viš što ja sam 3 zelena. Jesam ja zeleni, jesam. Uzeo sam vam ovcu. Ja vama. Mrš, ovaj me vaš okino. Kakva sam botina. Viš što nemamo ovcu više, mrš. 2 ovce imamo, zadnji smo. A sad će mi tvoj tim platit. Čime da ti plati? To uzeo je zeleni jedan, ajde beži sad, ja ću te braniti. Aj, dobre. Crveni jašit, ubiše me. Uzmi tim sve ovce, ako mi nećemo biti prvi ili drugi ili treći, neka nijan. To drugi smo, bre. Ne može nam niko ništa, jer smo od sudbine. Ajde, haci. A ima ovaj tvoj strijel. Lako mu je. Ubio si me. Dobre. Smorih se kao ptica, ubica. Bežu što idem ja na kilove kao budala. Pretrci. Brš. Viš što je plavi krenuo da nam krade ovce, a nemamo nijednu. Tu uzimam jedan ovcu. I vrš. Viš što je ostavio ovcu na 7 puta. Kako me je prosto. Evo, možda malo mojih je. Vidi crveni, idem ja na njih. 10. Gdje kralji, možda misli kako su oni protektovani. Protektovani su. Plavi. Ubiše me. Ne možemo im ništa. Znači, bit će još 2 runde možda. Opa, Vioga, jesi ovo ti? No, ko je? Kako si ti zdopi? Vidim ti ovaj lik prošao pored tebe. Hvala za ovce. 4 ovce. Ja nisam. Uze bez majke.
Haha, vraćaju se. Sad će onda ga meni plati. A što se stvara ovako? Ajde, ubij ga, zašto neće? A, kraj runde. Ajmo, koji ćemo tim? Tim, žuti. Bolji smo od vas bili. Dobro, uzimaj žuti tim, Nemanja. To 210 coinsa. Jesi žuti? To! Znači, evo ga, sad ćemo ja i Nemanja biti zajedno. Ima da ih prospemo, ajde. Ovako, hoću ja da čuvam ti u napad ili obrnuto? Ovako kako si rekao. Ajde. Mada uću i ja nekad ovce dozimam. Znači, još jednu rundu ćemo i to je to za ovu epizodu. Ili još dvije, aj dvije. Ne. Pošto ne postavljaš klip. A? Pošto skoro nikad ne postavljaš klip, ajde da ti postavi to. Ovo se morala postaviti, ali... Pa preko bi ja idem na njih. Još samo 21 dan raspusta. Mislim, nije to samo. Sasvim dovoljno. Bogo mi meni nije. Malo ti je! Da! Još mjesec dana ti je malo, uf, meni to banja. Ima još 21 klip da izbacim na kanal. Haha, hoću. Džebre, meni bi bilo malo cijel ljetni da se dodan ovaj. Meni je ovo presporo prođe. I meni, ali za to je glupo, ono. Uzmi ovdje, ja te branim. Oj, nervira me ovaj čika crveni, ću da ga prođem, aha. A, shit, no. Imamo jednu. Ubiše me, botina sam. Zar ti ne trebaš da braniš to? A da. A da, neću ti ga ja braniti. Nećeš ti na moga druga. Bolje da ti čuvaš, a ja idem u napad jer ja snimam, vrate, ono, da bude zabavnije, ajde. Ajde, nosi! Koja ova budala mi stoji tu? Kako je smotan. Ovi plavi, brate, samo ovce ređaju, jebem. Kako zeleni imaju strijele, kuku, o, kako me ubi. Opa, kako ih prošao! Kuku, bijele ovce, uzmite. Kakve budale. Koji smo mi? Drugi može. Uhvati to Reda. Uzeo sam jednu bijelu ovcu. Bravo, ali ovaj Red nam je uzeo sve ovce. Evo je, uzeo sam ja. Jednu. Ja nisam nije. Što ste ga pustili? Kako se? Ajde ti idi u napad, ja branim. Idem ja na plave, kralj. I što su nam vratili ovcu u tor koji su da Iako mi... im ništa nisam uzeo. Hoho. Jedna crvena ovca je moja. Okinuli su me. Ušao nam je u crveni u tor. Sad ću tu ubit. Nećeš ti mene. Nećeš. Ti dolazi protektujte. Dok se vi borite, uzimaju nam ovce. Ja idem na crvenu ovcu. Idi, brate, ti uzimaj. Ubit će me. Nećeš. Vidi ovoga što nam uzima sve ovce. Ma ne udari našu ovcu. Brate, nerviram, uzmem ovce i počnem brzo da trčim i zabagujem ih. Brate, iskoristi neka double jump. Opa, 5 ovce, aj ti, sad ću ja samo da čuvam. Možda i stignemo plavi. Stignemo ih
za 100 godina. Ajde, još 2 ovce nam fale, 100. Evo još jedna ovca. To! Stigli smo ih. Još 50 sekundi. Vratili su se. Ajde ti, brate, moji druže, oni nas napadaju. Evo ih plavi. A gdje ćeš plavi, gdje ćeš? Ha, kako smo ga pokidali. Znaš što bi im bilo dobro? Da dovedu jednog kao u napad i da ga namame i ovi drugi dođu i uzmu nam ovce, to znači. Aj, čuvaj ovce, idem ja vam. Okej. Ne, zeleni nemaju ništa. Idi na crvene. Ajde, idem na crvene. Ovo da Pirat Bay, ha? Znate kako se plašim da nam ne... prvi smo! Uzeo sam bijelu ovcu, a lagano mi je skinuo. I to plavi. To prvi smo... Ne, nismo prvi. Sad ću ja da im uzmem. To! Prvi smo! Nismo. 3 ovce sam im uzeo. Nemanja. Alo, drugi smo, dobro je. A 3 ovce sam im uzeo. Kunem ti se, nisam stigao. Vataj plavi tim. Ne, nego žuti, žuti. Opet ćemo žute. Dobro, drugo mjesto. Šta ćeš više? Ajde, jesi žuti? Jesam. Ajde. Znači, ovo bi bilo još jedna runda i to je to za ovaj klip. Ajde za zadnju rundu da pobijedimo, brate. A ćemo. Kako ne? A da boga mi smo bili blizu. Da sam imao još 15 sekundi da dovedem ove 3 ovce od plavih, znaš kako bi bili stigli. Koji smo sad mi žuti. Ova mapa najjača, kunem ti se. Opa. Uzimaj, udari bre. Udari bre stoku bre. Ali da uzmem ja i šta hoće. Idemo. Koliko ima brate, ovce? jel nama ovdje pustinja? Jest. Brate, ja ne znam gdje nam je baza. Kako me vratio lik nazad? Ajoj. Nervira me. Ne znam, lijepo, ono jako trčim i skačem. I kad uzmem ovcu neće mi to, evo. Dođi. Nemanja mi, ako ovu rundu izvučemo 3. mjesto, dobro će biti. Jesam. Ajde, daj! O, kako me ubijaju, prejaki su. Vi zaboravili novcu. A vidi, pa ovdje mora jedan da čuva. A nemamo nije novca. A daj! Kako me nervira! Mrš! Majmun. Čuš, ko čuva ovdje? Niko. Budalo. A kad nemamo ništa da čuvamo. Pa debili. Barem neka dođe neko na centar. Jer znaš kako plavi igraju, ovaj jedan krade, drugi ga čuva, ovaj smače. Ne mogu ja krene da uzmem ovce, ne mogu im ništa. Sad sam prošao pored lika, nego me je uočio. Uzeo sam ovcu, ali mi je skinuo. Ali idem ja na zelene da im uzmem jednu jedinu. Idem ja na plave. Gdje ja se nalećem? Ka budala. Ajde, čuvaj, taman tako Mi je ja najgora runda do sad, nismo nijednu dobili, bruka. Jedna ovca, juhu. O, 3 zelenih. Ajmo sve nazad da ih vratimo. Pa vidi, plavi! A nećeš. Kunem ti se, plavi nam je uz ovcu, jednu jedinu. Idem ja na
napao. Joj, brate, pa što niko ne napada? Ja napadam plave. Sem tebe. Niko živ nije napao. I što sam ih samo zaokružio i uzeo im ovce. Zadnji smo. Neću više nikad uzimam žuti tim. Ja. Briga na svoje zadnje runde i da izgubimo. Naravno kad je on noob tim. To, niko im ne uzima ovce. Ma, dođi ovamo. Kako me je sašio. Ali kako oni odavde bacaju ovce? A čiteri. A nisu čitari, to može. Donosem 2 ovce. Bravo. Kad bi ih donio bilo bi lijepo. Donio sam ih i... Jednu si, ni jednu si samo donio. 2. Evo je druga. Vidi ga. Vidi ga Iron Mač. Uzmi, ubiša me ruku. Nema, uvijek kad odem u napad na ovcu ubiju me, znači bot. A pa dobro vidi nas je 3. Pa? Svakog je 3. Haj ti drugi smo. Bili. 0! 0 ovci imamo. Kako ih baci? Pokušat ću na Q, brate, da ih bacim. I što? Kako me je sašio. Uzeo sam im 2 ovce. Kako sam se iznervirao. Uzeo sam 2 ovce. Bra, i sad donesi. Evo mu u torbu. I da mu uzmemo i ovu. Hvataj plavog. Uzimaj. A ne mogu, ubiše me. Koji smo? 3. smo. A dobro, rekao si da nam je banja ako izvučemo i ovo. To jest. I to bi bilo to za ovu epizodu. Jeste da nismo ništa osvojili, ali dobro. Ako vam se video svidio, lajkujte, šerujte i subscribeujte kanal. I to bi bilo to. Ćao!